Ruhonge rwa uthuthuria wigie thamaki na mai ni ruheanite mukana wa ati thamaki iria-ini ria Naivasha cia kuhuka kurumirira mihango ya utegi wa thamaki iria itabanitio hatari kurumirira watho. Kuringana na ruhonge ruru ni ati kuri na uingi wa tutaru iria-ini riri na ni ugwati hari kunyihia thamaki na gikiro kia 60% na niguo kuhitana na ugwati uyu thirikari ya kaunti ya Nakuru ni igite na miario na ruhonge rwa kuramata utungata wa mai niguo gwetha kihonia kia thina uyu. Hiyo ofisi yote itakuwa reshuffled na mtapata new. So mkuwe na imani na wale drivers tutaweka katika zile bots. Mau magithiaga na mbere hahwikirite mwena wa Kuresoi na Moro kaunti-ini ya Nakuru kurumirira wongerereku wa mbeo njithi kwiruta muoyo na njira ya kwiyita ciiko iria ikari makuruhanitie na uhuthiri mukiru wa ndawa cia kulevya. Kuringana na ikari mwena uyu kuhingo kwa iganda nyingi makiria cia wendia wa mahua ni undu wa murimu wa COVID-19 kuria mbeo njithi aingi maremathagira uboco wao wa oro muthenya nikuo gutumite mbeo njithi ya kuhugukira ndawa ici. Saa hivi vile tunaongea na nyinyi, poverty index ile umaskini iko juu sana. Sasa sisi tunataka kuuliza serikali, mbona vijana wetu wanajinyonga hapa Molo na hakuna mtu hata moja tumeona ametoka Nairobi ama ametoka Nakuru County kuja kusikiza shida ya vijana wetu? Wamama wengi katika Molo walikuwa wameajiriwa kwa maua. Sasa hizi watu wengi hawako kwa maua, wameacha kazi. Kama ni rent hakuna. Ningesema ya kwamba wa vijana wengi na wazee wamepotelea katika dawa za kulevya, wengine ni kujiua, wengine wanajitia kitanzi kwa sababu hakuna makazi. Na kugina kwa uthuthuria uria utafanitio ni kambuni ya Saiton wonanetio uria bengi citiganite guku bururi-ini cikoretwo cikiheana motungata matiganite mwaka-ini uyu wa 2020 na kuria bengi ya Cooperative tongoretie na uheani wa utungata kuri ya Kenya. Uthuthuria uyu urarongoreirie kuonania uria bengi ciraruta wira mahinda-ini maya kuri na uritu wa murimu wa COVID-19 na mitaratara iria ciambikite niguo kurigiriria kuhutio ni moritu maya. Gikiro-ini gia bengi iria ciraguciriria muno ni bengi ya INM iria tongoretie rumireirwo ni bengi ya Cooperative. Uthuthuria uyu ukionania uria bengi ici cikoretwo cihandite uhoro-ini wigi uritu wa marihi ma ngombo. Uthuthuria uyu wonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa arĩa maremereirwo kũrĩha nĩ kĩongererekete kuma 10.1 nginyagia 11.3. Handũ-inĩ ha Kameme TV Ngetwo Nduta wa Nyuthe.